روژا و خوش بینران عزیز برنامه باجارین ما وی یک شمیه لنوچه رحایه لخلفتی تیسر اکرانی و او درکو ام برنامه چی دکن خلفتی بریه ده سالا 2000 دا به تمام بونا بندا و بیرجگی لورا 10 کیلومتر دوری ورا خلفتی که نو هاتا آوا کرن و به صدما بنداوی نیوی ورا دبن آوی دا ما او درکو ام لینه ام سربانیان ها مزگفتینه و نیوی مزگفتی جی نها دبن آوی دایه بله و دبینن او درکو او نوالین کو نها به آوا چمی فراتی تجه بری بنداوی تجه دار و بر بون لورا هر جوره فیکی هبون چه ام بیجن فستق چه هجیر و حنار هر جوره فیکی لورا دگاش دنی و مخابن به بنداوی ورا تجه آف بو بله اما ایرو به میوان خورا به تایبت لسر توریزما خلفتی بسکنه چونکه خلفتی تی خویا لسر روی عردی ج بهوشتی شونه که درک گلکی خوشه خزای خو اقلیم خو گلکی خوشه امی به میوان خورا به تایبت لسر توریزما ورا و دی سال سر پرسکریکین ورا لسر چاندنیا ورا امی به صحبت بکن به میوان خورا انها دغاز میوان خو به بدم ناس کرن میوانی ما عالی من راست بریز مصطفی انگین ہے بریز مصطفی انگین گریننده سکرتریا قایمقامتیا خلفتیه لکلکا بریز انگین روسپیه کی مه او کیای بریه مختار بریه بریز صادق آکان لوی عالی منجی بریز آکان حقان آق مشه هیا حقان آق مشه گریننده چاندنیا نافچه یا خلفتیه و لکلکاوی بریز حساری بایسوس هیا اوجی سروک جورا چاندنیا خلفتیه و دیزا کارسازک میوان میه بریز مصطفی کسکین از جهمو میوان خورا دویجم هم بخیر هاتن از سپاسیا وان دکم بری هر تشتی و دیسا بینران عزیز گر هم بغازن مرا پیاما بشینن بریا اینترنت فکر و رامان خواب مرا پار و بکن ادغازم ناو نشانا ما بدموه یا ایمیل ما باجارن ما trt.net.tr تویتر مجی twitter.com باجارن ما بله بینران عزیز امنها وگرنه میوان خواه بریز انگین هم بخیر هاتن برنامه ما صاوین هونجی بخیر هاتن صاوبت ملمکت ما جبوی و تانت مدا جوات سپاس دکم بخیر هاتن نها هم دبینن ورا خزایا ورا یعنی طبیعت ورا هم بیجن اقلیم ورا گله که خوشه درکا مینا جنتیه از تخمین دکم حتانی سال 2000 زیادتر خلفتی لترکیه و جهانی ندهات ناس کرن پشتی که بنداف چه بو ورا بن آویدا ما پرانیجی به مزگفتا که نیوی منارا وی دبن آویدا ما هات ناس کرن بریجی ورا مینا جنتی بو از دزانم بری هم خوشوده بری یعنی ورا گی دارو بر بون نوسا دار دیسا آوا بحر هندکو یعنی آوا فرید دیسا دهری که بیرجگی و دچو یعنی هندکار مرا قالا خلفت یا بری و آنها بکن نه خلفت ده حضور و ناسود و پنجه و چاره دا بی قازه بره باغلی نزبوی پاشین گل وره بو قازه بو شندا حتانی işte منی تجی باسکر حتانی سال 2000 قزال وربو پاشین گل zaten de به حضور و ناسود و هفته چاره دا آراک گوتن کل وریسا او چه بند چه بنداف آره بنداف که چه و چاقه لهیلی بالقزه ستک چکرم پاشین گل ما و ساله ما حضور سال 2000 وقتی دا حتانی و چاقه ورجگی حتانی به فندقاوه حتانی به موز فندق ondan sonra levrej yeki kalaki dorad bin لجامعه دوی کبات اما لدرج دوینا kalaki dora mayni nasi ne portakala ne ji limona mayni ona çünkü mazene yalnız
هکی هر یکی خوا کیلو دی کیلوته لبره میوانن هات نفر مگراندن وانش مرا گفت و کلاکی دارانه طبی من نبستی کلکی دارا داراد به و کلاکی داراد و یکی پرافاسورا کات و وری بیارگو نبره خلفت سه چهار گنداما میوه سبزی و داره گی خلفتی تدارک دکر لبره چکم هیو لبیدا بلاسور هیو ج بلاسور شنده عینو مدگو از به زمانی بره دویمه اب زمانی نجوبیم چکم zaten bari çekemu Belasur Savaşan köyü Aynuji Gözerli köyü. Vana git ben afet aman bari yekci Kavaklıca Tel Azam adgu vana bağlı halfatinu çar günde med ben afet aman vana her gündeki med cennet aku pır hoşu her türlü meyve jili yetişmişti hem meyve hem sebze ve bölge mevki sebze kha meyve kha zıvır dıgırt. İşte tabii ki ben davcı lazım bu. Hepsi çevu. Hepsi yine boya milletime, buna devletime lazım bu. Millet tabii ki ilk başta çünkü evkir sıkıntı kır, hazne kır. Tabii pır zor alışmış bu. Ama lejurji devlet ise bir referandumu yani zoraki nakır. Bu işkili hazdikinin hazdikinin küre tekrar درک خاچکن و چقدر رفراندوم کردن 98 دا 1980 رفراندوم کردن قرامزره قرار اطلاق موکی دیگر به نویده لقرامزره ملت قوام لفر حزدکن بوه بونا چو بونا مال ملک خواهیسا نزکا وروه ملت جوابه حز نکرد دور کفه قوام لفیسا لفر بمن 10 kilometre duri vre ne? 8 kilometre 10 kilometre 8 kilometre. o kadar. Millet havra boya ve haskenin ama milleti pır alışmış jinevu yani. Ne alim Min ikadu am Hamu- masi jave derkeve. Yani Var ev gotum. beri bendavi, beri barajı, Evet. ev insani kul vrat dijin. خلفت یا کevin وای کنم آره. برنامه چه کل وراد دجین همو چونه ورا چونه خلفت یا نو İyi pır çüne jür. اره Hena ki xaj ilk alıvır jür mal mülki xattan yetişek alıvır nemay. اره Wana ji bara bajara kır. چونه باجار Her çüne bajara. Veri zaten maluma icabında belki tabii ki iyi pır aynı tabi. Halfatı neredeyse اره دوري اره سياسة الحزاري خل عين لا هي لا عين طبع بالراحة زيادة تر تيكلي وبعن طابر أنا أري الروح وري هفالك من هو ساروك درنجا الروح يا أري. وي هفالي مراغو toplam 4 mal روح هنا اره ama la عين طبع tabi mal olarak ne nüfus olarak doğru سياسة الحزار nüfusi خلفتي لعين طبع هي بريزانجين أمي قلاوي بكن بطيبات أمي قلاوي بكن يعني سدموي أري، تشي أري. çünkü نوفشيك والرحاية اللي زيادة تر بعن طابر تيكل داره خلقي خلفتي أو هن أبي هنا طيب أبي سبت سدمي بي هنا tabii ki لخلفت يا كيفن يعني لفرا هم بيجن دوانزده مها زفستان هاوين كس دجي أنا yani bere naha نها Na levre zaten malume xelfeti toprağı me roha gider vara يعني pır sermetinni pır baran puktinni يعني baran puk nevuşun da levre mesela hemen hemen devdumha sürekli levre şenavi he إنسان يكون دجين هنا يعني arı levre hem شقص حجمه وين شقه يعني شقص إنسان فرا دجي هم بيجن ya tabi mini havine Dozdem ha. levre mesela havine kal ve kalabalığı belki var un levrin ve di kalabalık avır ama zıvıstanı işte am bir çare yak avır jipence yak avır ise millet de dare tüm hareketliği أري yani tüm yani boşuna mexalfeti أري أم سباس دكن أمي هن جالك مجاري معنا أمي لسر بساكن tabii tabii چونكي أم النوف أصنيف جاريون مهنا كي أم بيجن لوان برسي جالك أو هنا يعني جالك جلو جازن جوان هنا أم دغازن ونجي وقت بربرسياري قيمة قامتيه جبرك قيمة قام نلفرة أم الوب برسن ha bira havalar bira hana zanı ben ki
Tiştek gazın cevana aynı emci dibisine cimara işte ne? Yani Gazın cevana. Na tişki sabır bakın. em govi qali bikin. Ha? Em govi qali bikin. Hevj dibe. Öyle ki bina xap bigirin. Seyda, Briz Sadık Akhan. Buyurun. Hun wek Rusipiye ki vira. Hun wek uberici ve muhtari kiriye ne? Evet. Lekeza gundi? من الاريك اللي يكن مختارلغه Erikli. اري بيستحي سلام كر Naha ne muhtarı ne? ناج مختارلغه ميدنا سال درباسون yaşlı bu işin da Eri. مگو بلا شونیه ما genç idina devam bikin daha doğrusu. Ve boş kiriye. ما برزالغي خاب gönül rızalgı خاب Evet. da devre genca kır. Boşa. Mamuste. Seyda adgazım vel ve fir bikim. Naha em dizanın taybetiye ka xelfetiye he. Yani insani xelfetiye heneki ligori insani mey haremi Evet. i cudaye. Doğru. Yani jiyana xay cudaye. Doğru. Farqek heye. Doğru. Em bejin perverdehiye xa cudaye. Evet. Heneki urfu adeti xaj heneki cudane. Varga. Kerem xay tukani mera qalavan biki. Asıftan baştan benim kuvvet megyara جوا جيارة مرحبا جوا جيارة هي Sesere وإيه قلنا السير ذكني الشبري ما لإيشي ما جوانا السلامة من هي الشبري ما أم بين kültüra ma çiki pıra başa. Eri. Guri çevre xandiniya ma başa pıra. Eri. Hemen hani tahmin dikim cesedi nuri ma xandiniya xaheye. Tahsila xaheye yani amani bey. Xandinu nivîsandina xwe. Ha xandiniya xaheye. Eri. Ji berê paşê da belkim ez hanî tahmin dikim li ilçe etrafê me sağa sola gulwa derna hîn mekteb tinebûn li xelfetiye têda abukat, mendiz, doktor bana derd kete. Yani tahsile ilk başta xelfetiye dest tahsile kir. Guri em aşağı yukarı hemen hemen ha çameyene vana jî pey der pey devam kirin. Ji xandiniya me ra baş e. Seyda gotina xebîr meke. Ji- Qasî ku ez dizanim rêjeya xandin û nivîsandinê a xelfetiyê li ser a Türkiye rejî. Yani İyi- ku ez ne şaşbim rastiyeka bi vî rengî jî. Yani Belê. doğru aynı civarganiye. Ve gidici yani çevreme, kültüreme jî em ha Allah'a şükür em be çevreye be kültüreye be mivane mivane cemme herin verin em ha pira memnunun. Bu mivane cemmese yani hadi zane em nizan çıta jera bakın çevre givarganiye ne şahsi mütane çevre givarganiye. O kusuliye mere şura Hazreti Ali hebu دوی گویی از دو تا حست کم یکی وی مثلا اسلامیتی زمان قصاب برم و یکی جی خدمت مسافرا بکم یعنی میوانی گوهاتنی میوانی گوت خدا تعالی طرفندن سلام علیکم هات قاپیته اجوان را حرمت بگم گویی نشیش با حرت اشتاهتینم با جمره بیه kültüra me hakikaten çevreyi men ra ve her dari kija gundiyara serbest beynin minel yani ne vagunda ne vagunda ne çevreyi me bütün sübşeş hab gunda mena ne de mezra mena gidahi Gote heri mali ke be selam aleyküm kapi ve dövmüş biki buyurun 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 ne be var tüy go ben neil malım tınneye men tişteki var ga tınlayacağım ve çay pır kıymeti değeri misafiri hazanın Jibe şunda kültür ama işte magud da gayri kıymetli misafiri hazanım qazi kuş ders vere eyvana memnun bakınam. Deve ki de örf adete kamadneye. Mesela perderam düğününe. Elbette kanın tüşteki bejim. Buyurun. دو بشاف ام نو اسنیف گریان منه کی صحبت کرد ما به حنکی گفت که ام برا مشون ندی ام که خارل عربی دا رازین به حنکی بری همه گوتن یعنی نه مال اسنافه کی دسه اسنافه گوتن یا ما وساد به ورن مالا مر رازین یعنی به دل و جان قاستن که ما به مالا خواب بکنه میوان یعنی اون راست بیجه Yani nehad ne be derese ama tabi bunu örf adeti men zannediye Cavi ve halfetiye ve düğün em hane halfeti işte em düğün otel yani mala le rakebi şunci le rakebi do oda ders mekemre em lüve dere bimin şabaka ha du şabaka ama bugün baştan zanib ben veciye ki pers bıkrasa yani ne içel otel falan ran rakebin
داگرنه کیجا گندی داگرنه کیجا ماله اون الوی داره بمینه نانی خواب بخونه عزت کرام بخواهش ورا بکنه شیوا بابدنه چای بابدنه محبت صحبت ورا بکنه یا تاغا بابدنه گی بداوا para pul karşılığı tiştek tıneye. Ha eve hürmet ha kesinlikle giş ورا بکنه serbest bin. Jve dışında mesela per derahe ki memlekete gote her vi gundi ki am kast bikin her gundi ki eğer tu her dageri em ben tiri em ben hecir acaba yani Türkiye incir dven ha hannar portakal bütün zebze ve meyve bütün vana giya eğer tu her dageri ve dere dageri rezi ke تجيه ترى بخي كاس ترى نبي كي شرا داغري با رزي من ترى خاري هاي تشكي ورقال جامعتنا اما دزبون خارج اگو هری خا سینمیش بکی هری دزیه بکی او به صندوقا او به چوالا دزیه بکی ببی هم خارج هم مال صاحب راز ناوا اما جخاردن ترى مثلا اون ویره دا چون رزی کی سریاوه تیری تیده یا هجیرات تیدانه فستقات تیدانه yani fıstık اگر چقدر fiyat liye ise de İnsanı jibu fiyatı xaçız ve beraber dağara qasi gutuke buxi dağara jibike katara navi ki teşrakiye yani bu kadar o Seyda jaben sedema viçiye yani valla baş örf adeta jib kalku babke madamane yani bu ne devra madaya devra beredamane örf adeti mahani yani devra beredamane ki kesi ne qara ne kesi ra tişte gidvi serbest ara bike buxa جنب در کبه یعنی ورن تا چرا داگری رزمنه تا چرا داگری فستقیمنه تا چرا پورتقالا میکیه تا چرا سیفا میکیه چیکی ورگاتنه بنه از ایسا دویمه دزیبون خارج اما مرسه مرندارن دزیه ام کنا تشتکی دنه جخا ام ویجی دزانن خلفتی چند سالا بری باجار هری ساکین هاته هلبجارتن evet امی قالا ویجی بکن این تشتی دیجی هنه به ویوا گریدایی به ایزناوه بريس حقا اقمشه ام دزانن از دغازم وی پرسی هم لوا بکم هم جی لبريز حصاری بکم چمکی مجارا اون همان مجاری را مجولن دواری چاندنی دا هون خبات خود دومینن نوسا ای سال زیپکی لورا لدارو براخست مطابقی لفستقا نوسا Evet. از تخمین دکم زراره که مزن دا دارو برا داره ام بیجن سری دا فستقا و همون دارن فیکیان بنا که او اسنافین او کسی که چاندنی را مجولن که زرار دیتن و زرار خواهد تلافی بکن لازمه چه بکن لازمه سری لکدری بدن تو خباتی و هنه بنا که پشگیری بدن ام بیجن و جودکارا Öncelikle Sessiz Şehir Halfeti'ye hoş geldiniz. Beli Serap Davut Beyciğim hem hayır hatın Halfetiye. Çiftçilerimize de 30 Mart günü meydana gelen don ve 20 Nisan günü meydana gelen Teroka ku dondan dolayı sihe çiftçilerimize geçmiş olsun. adare de bariya u bu sedama gelek xısarandı codkariye de edim derbasi be. Şehirde yaşadığımız için birebirlerimizle şahit olduk. Em xwaji rubramam vandistan xısarek me ya pirmezin heye ya codkarên me birastî bi taybetî jî ji ber ku codkariya ve der ser pişta fistiqane Ürünü gitti. hilberandina îsal çû ji dest me çû ya rastî 80'inde bu don ve doludan oluşan ev ji ber wê qeşahanê û zîbgehanê ku pêk hat don ve doludan kaynaklanan sebepten dolayı çiftçilerimiz mağdur oldu. codkarên min ha Onunla mağdurun ilgili, ya rastî Eğer sigorta yapan çiftçilerimiz gelek codkarên me yê ku sigorta kiribin ji xwe wana dikarin yapılacak olan haqê xweş sigortayê bistînin de encama lêkolînên ku bên kirin lê belê kesên ku ji sigortayê fêdê nebînin jî em ê Bakanlar Kurulu kararından bi lijneya biryara desteya wezîran müracaat eden çiftçilerimiz kesên ku serî lê bide û daxwaznameya xwe bide sahip kredilerini wê krediya zîrayî ya ku دوی مجاری دا داخلینیه که بریز بلند آرنچی هبو نه اوسا evet Sayın Bakanımız da bu konuda açıklama yaptı. Belê birêz alîkarê serokvezîr jî divî warî de daxuyaniyek dabû gotibo em ê bibin alîkar divî warî de بریز حساری ادغازم همان تشتی الواجی بپرسم هون سروک جورا ام بیجن چاندنیه نه
بله نوسا او دا زراعت بله بله امبیجن اندامی و دوی وارد تین جم و تقز نه بله. این گازنج خاطر کن بله. امبیجن تنگاسی خو ابزورا را خو ورا پار ودکن بله اون تو ازن چه ببیجن اون چه دکن بونا وانا لازم اندامی و چه بکن ام به مدیر بگه با تعقیب دکنه تا بنتین گازنج خامه دکن هم دون هم زیبک دپی هفدر هر دیجی لیخس سالو چونی جا aynı sıkıntı bu. Üretici hakikaten 2 salın lser hafdı hem don hem zipik yani edi üretici gine sigortalı. Fıstığı xo gine sigortalı. Kısmı ki sigortalı kısmı ki sigortasız. Tamam salı çuni sigortalı tuşak done. Çara yak buji tuşak done ama eden üretici de mağdur bun. Hisalci guvacib serdahat bu ducar. Yani hakikaten dürmü çiftçi pır xaraba. Mazot deyin kiri, gübre deyin kiri, xade ben de zamanı fıstık ağır. Roka pi vay va deyini xob bida. Hiro gerek o hükümet dest babi bir işi. Mutlak suretle gerek o destek hep çiftçide. Yani yoksa niko cudi vi bika ilacı vi babi haliyle üretim yani %100 not üretim dikevi. Yani hükümet mutlaka dest babi üretici sevi gol serpe bimene konu ve üretmişken. Çıka insan, çıka codkar ve zipeki zarar dit? 20,000 insan aile reisi ve zarar dit. 20,000. 20,000. Hacmora که گله کی زیاده Evet, ben fıstık da zeytun he, hanar he, peyam he, cah he, ganım he, raz he, bana gene yani sadece fıstık tane zarar ne diye. دنو وام 20,000 دا زیاری دا چقا سیوان ام بیشن سیگورتا خاچی کربو؟ Yani cesedi de hayvana sigortalı buna ne ونه. Yani دوی روشه دا درمی دا 18,000 Evet. جودکار Evet. مقدور بونه زرار Mağdur ya. دیتنه Mağdur. 2 salı ser havde. O sala ki be. Hadi belki çiftçi bıxa yara sarmış kira. Bu sal bu dedi. Sala ki 365 ra hizmet diki. Yani hati ve tale ya voyajı doğal afet. Beklentiya ma khasta maj hükümeti hakikaten yani gerek o dest babi üretici. Durum pırvahime harri khadetene camen müdür bekci. بالتثبيت قومسيون هذا أم تبانا جسدي راح يشتي خسار هي يعني قام كان دكا زیاده خلفت صار توریسم تنه يعني چه دارو بر زرار دیتن؟ دارو بر نا گزیپک لی خست مغالی سالا که نویه مغالی 3 سالان دویه وقتا زیپی که لیخس سالا پیش بجنابه mesela bu hapsayı ne yapıyor? Parça gibi perhaş girdim. اری و بهاهات او bütün giyikmiş ki tabi şkiyavi yani filizavi şkiyavi ev gitakla gir guşiye ha kella gitakla arde gir gan hal ardene a jüve şunda ve tuli gulli katinsinde sali tej nagre çünkü hava ke tekrar şıkı bide ki şıkı bide onda sonra magal bide yani guşiki khani direjne ve abdel keleki ve de magal ekatne ya bir şu yani en bir husar razine zaten sali çuni nevu başkın xaş izakir sali çuni nevu hüsar jitoli ka İsa nevu bahacı had şevitan yıkmış gir jipera jitne ya dve 3 sal bu hakkı çiftçi fukara emme garibani miriye meçtap kudar onca am kuda beraben am naz tabii baş ifadet yani biken ama ana qapi müdür beye ama ana müdür bey dve işte çıtap kem ya sahaniye adej hakkı wara akhir تشتكي yazmış bıkma Ankara kararı pide ne de bunun şansı yok. Ama kerem دخوازن تشنا ونا زمان بله çiftçi tiştecme دخوازن ana gerek ve hem jwan wuna zaman gujwana ra faydalı bu inşallah. Kopi wana. Ma yani per jara hani zamancı sevi destekleme fıstık edin. اری Destekleme pemi he. O ce he, o genim he, o fındık he. Karadeniz fındıka. اری اما فستق دستگلما خاطنه با دارک تام 20 ساله تی مغاله حیان 20 ساله ایمک دده دودم ها خدمت کری هاتی و تاله ویج زیپی که لیخس ویجی زیپی که لیخستی ها نهار لکیلا که وی
yani devlet desteklemeyi bide ve en azından pe Hakkı Jo TV bede, hakkı Gobre TV bede, Mozo TV bede pe serpe bisagna konu ve khopsal edigine. Yani sedema ku destek kirina, destek dayina em bêjin fistika tune çiye? İşte ma per hani zaman baya politika hükümet yani ma je Tarım Bakanı racı go ma deri racı ma go hani zaman gerek go mutlaka çırava ürünü degi desteklemeye dedi. Ne cemara cevaba go dedi ni ma dedi go am le Güney Doğu'yu am çan çeşit destekleme dediler. Am dediler pamiye dediler nizam çi peki muhtar ama fıskı kohe pami khotana. Evet. Mati ihani je pemra desteklemeye desine tu fayda kha je üretici fıstık rahiyetana. No. Ha gerek go am eşitliği çebikin ve berati am iyi hakkı vici aynı. Yani buna vêjî xebat Yani lazım he. Afganî bir- Lazım Xebat- ser bisekini çünkü yani kundubêjin fındık. Evet. Fındık divê evê dane. Divê nav Fın- destek Aynen. dayînê dane. Aynen. Çima vatine birîs akmışe? Çima? Fıstıkla ilgili çiftçilerimiz sadece Halfet'te değil بله نه التنه لخلفتي بريا وقتاج يا برسكريك مزنه veya Urfa'da da görev yapıyor. للرحايجي Bu امان bölgede تشتو العنتاب yetişen, يجي yetiştirilen fıstık üreticilerine dile getirdiğimiz كيسين كل بدا فستقا هل برينن وجود كارا فستقا دكن فان برسكرين كي خير تم دين زمان وانا وزارة وزيران با وزيران لجنة وزيران جي تي زمانا kapsamında değerlendirilecektir. و دبيجنا ميفانا بنرخين لبل ابيات دمك كنت انجي دمك نيز دا چه ببا ام نزانا Çiftçilerimizin böyle talepleri oluyor tabii bize. Yani li ser vê Daha fazla xebatê ve çok hene em gelmeyi konu var. bibêjin. Yani yok bizim böyle bir çalışmamız yok ama bakanlığımızın havza bazında تو خبرت ما يوساتون لبل içerisinde olan bir üründür. اویا هلبرینه که کد وزارت تین رخاندن جبو کتی که به چرچوبه پشتگیری آن دست کرنی اویا دمک کرد چه به دمک دریش هم باش نزان اویا وزارت Em hêvî نرخینه dikin demeka nêz da و مرز destek bûyînê, destek dayînê bidine fistika jî ev jî pêdiviya em bêjin cotkara bi vê heye. Birêz Mustafa Keskin. Hûn hem esnafê virane, hûn karsazekin li xelfetî û xelkê virane ne? ام خلق خلفتنا بله Xelkê xelfetî ne. Evet. Hûn li vira rûdinin li xelfetê nû rûdinin. محل ما قرا وطلق مع السيارة Li jor rûdinin. بله Li vira esnafin. اري ام لفرا خلفتيا نو اسناف Hûn çi karî dikin? ام دمر çiment ويشيد كن Demir çimento. اري بله İnşaat yani. انشاءات معناتها مثلا Li xelfetî meqala çandiniyê kirine ha. بله Emerek qala sektora taybet jî bikin. ناس Sektora taybet rewşaxa çawa ya li سيكتور تايبات جيب باغليا فستقه جيب باغليا çandiniye vira. جيب باغليا اشتيا ويا يرو مازوت çiftçi ne ki bisine اسلاف امري مثلا مازوت مثلا لويدره sıkıntı dikşini mesela hiru eğer ki dixalfeti gelişme bu ise kes jinova hayat se 4 salan ne ka tu işi bike tu kari bike çünkü gel raka geçu de bistu ney marde u işte va tule lihsini yani yaklaşık askanın bir 100 trilyon zayiata ve bölge heye. 3 trilyon. 100 trilyon bölge zayiata koy ve vaz 4-5 sala baje çünkü hava giş ki yani hava şıkniye wi hava wi bruçu yani. Berî jî tiştî hanî diqewimîn. İlk vat 2 salın işte dibiye yani. 2 salın serhav dibiye. Sala çuni jibu, 3 sal jibu. 2004'de de 4 Nisan cari bu. 2004'de de sala 2004 da bu. O ilk defa 2004 na şu anda. Piyûste mer ser vê jî lêkolînê bikin yani berê zêde tune bû em bêjin tiştekî hanî. Ben, İklim değişimi. Niha çima ye ha îklimê ji ber siriştê. ben. İklim değişimi. Kalfeti beni nekila kema فرات داری Erê. بحر داری لجوری ماجی عینی سن erê. ام دورتی دو فراتا دانا دو بحرا دانا حقیقتا خلفتی yani arazi خلفتی گوت تایب جایی سدوی گو در روح بچینی روح ببین Erê.